علم چراغی روشن است که به زندگانی انسانیت نور و صفا می بخشد. کسی که از علم بهره مند باشد قلب نورانی و روح قوی دارد و به اطرافیان همیشه با نیروی دانش تأثیر مثبت می رساند. محض توسط علم و دانش انسانیت روز تا روز کشفیات‌های نو و دستاوردهای زیاد به دست آورده مشکلات حیاتی خود را برطرف می سازد. در واقع علم بزرگترین مبدأ، اساسی ترین مفهوم و مأخذی است که حیات با آن پیوسته می باشد. بدون تشکل علم نمی توان انسانی کامل بود. به علم نمی توان فرزندی نکورای تربیت کرد و در قطار انسانهای کامل گشت و گذار نمود. شخصی که علم ندارد از راه آموزش و عقل و ادراک بیخبر است. درختی بی ثمری را میماند که وجود دارد اما نخل و امیدی برای ثمر نبود. شخصی با فضل در همه دور و زمانها صاحب عزت است. او را همگان همچون هدایتگر و معرفت آموز عزت و احترام میکنند. علم به دل نور و صفا می دهد، جوهر آن عقلی رسا می دهد. محفل علم است چو باغ بهشت، بر تن و بر روح غذا می دهد. علم آموختن خیرت است، کار بستن او هنر است. اشخاص صاحب معرفت وظیفه دارند تا در تربیت معنوی اهل جامعه سهیم باشند. اگر برای آموختن علم و هنر نکوشی، مبارزه نبری، هیچگاه نمیتوانی مراد دل را به دست آوری و عالم و توانگر گردی. هنوز از قدیم الایام بزرگان، دانشمندان و فاضلان دهر تنها توسط آموزش و مطالعه فرهنگ غنی گذشتگانمان دانش و مهارت خویش را صیقل داده مشهور گردیدند. در دوران استقلال دولتی چندین آزمون‌های معرفتی از جانب حکومت تاجیکستان بهر معرفت افزایی قشر جوان مملکت تأسیس داده شده تا ملکه و مهارت ایجادی جوانان را صیقل بخشیده محبت آنها را به علم آموزی دوچندان گردانند. قهرمان برنامه نوبتی ما عالم جوان ضیازاده بنیاد دکتر علم‌های اقتصادی می باشد. موصوف برای فعالیت با ثمر ایجادیش در پیراهه دانش جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی را سال 2023 صاحب گردیده است. باید یادرس شویم که جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای تحقیقات‌های علمی که به انکشاف علم‌های بنیادی، گومانیتری، تکنیکی، طبیعت شناسی و طب مساعدت می‌نمایند داده می‌شود. مقصد از تأسیس جایزه دولتی اسماعیل سامانی این دریافت استعدادهای نو، انکشاف امکانیت‌های علمی جمهوری، عامه‌ای گردانی و معرفی بهترین کارهای علمی به انجام رسیده می‌باشد. این عالم جوان زاده کوهستان دیار بوده در عائله زیایی تعلیم و تربیت شایسته گرفته است. سال 2010 دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را با موفقیت ختم کرده است. معلومات عالی دوم را به حیث حقوقشناس در دانشگاه اسلامی تاجیکستان و روسیه گرفته است. از همین شروع کردن هستم که شروع از سال 1998 حکومت جمهوری تاجیکستان یک جایزه نامی به نام اسماعیل سامانی تأسیس داد و این جایزه به جوانانی داده می شد که در ساحه علم‌های دقیق، طبیعی، ریاضی، گومانیتری، تکنیکی، تکنولوژی دستاوردهای نظررس دارند و یکی از این جوانان بنیاد است که به واسطه سزاوار جایزه گردید و یکی در موضوعهای بسیار مبرم روز در مسئله استفاده ثمرناک زمین در مثال ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان رساله دکتری خود را دفاع نمود. و فکر میکنم در جوانی حمایت کردن رساله دکتری خود علاقه یک دستاورد بسیار بزرگ است، چون که در عموم سن میانه دکتران علم در جمهوری تاجیکستان از 45-48 به بالا است و در جوان حمایت کردن نشان آن است که این جوان استعداد خوب، دانش خوب دارد و توانسته است کار علمی تحقیقاتی خودش را سریع وقت حمایت کند. و بعد از حمایت البته فعالیت در مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی که بنیاد به واسطه اولا مدتی در دانشگاه آموزگاری کار میکند و حیث هم مدیر کافدره، دکان فاکولته و حالا در کمیته که من نامبر کردم، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی فعالیت دارد و در طول فعالیتی که است من فکر میکنم آن دانش و آن بینش و جهان بینی علمی که دارد به واسطه به شاگردان خود تدریس میکند، میآموزاند و البته در سمت تحقیقات خود به واسطه به رشد اقتصاد کشور مساعدت می نماید. سزاوار جایزه شدن از یک طرف دستاورد است، از طرف دیگر این مسئولیت باز هم بیشتر در نزد جامعه، در نزد هم شاگردان، هم جامعه، هم در نزد خود انسان است که باز هم بهتر و خوبتر کار کند، پرمسئولتر کار کند، در جاده علم زحمت کشد و تواند که در علم هم در علم خود وطنی و هم در علم جهانی یک سهم سزاوار خودش داشته باشد و توسط دستاورد علمی خود
тоҷикистонро дар ҷаҳони муосир бевосита муаррифӣ созад. Дигар ҷоизаҳое ки ҳастанд дар ин самт, дар самти илм, ҷоизаи давлатӣ ба номи Аббол ибн Сино ҳаст дар соҳаи илм ва техника, ҷоизаҳои номӣ ба номи олимони машҳури мо ҳаст, ба номи академик Осимӣ аст, ба номи Султон Умаров аст ва дигар ҷоизаҳое ки дар соҳаи илм ҳастанд, худ як василае ҳастанд барои боз ҳам рӯҳбаланд кардан ва аз ҷиҳати ҳам моддӣ ва ҳам маънавӣ дастгирӣ кардани ҷавонон. ин олими ҷавон ба ҳайси омӯзгор фаъолияти пурсамари хешро дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ шурӯъ кардааст. дар пайроҳаи ташаккули дониш, бунёди ҷавон аз ассистенти кафедраи ба ҳисобгирӣ, бухгалтерӣ, таҳлил ва аудити факултети иқтисод ва идоракунӣ дар соҳаи маориф ибтидо намуда, дар чандин вазифаҳои гуногун адои хизмат намудааст. қабл аз ҳама бояд бигӯем ки ҷоизаи Исмоили Сомонӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ ки барои махсусан илмҳои бунёдӣ, гуманитариву табиӣ, риёзӣ ва тиб мусоидат мекунанд, ин дода мешавад. Мақсад аз ҳамин таъсиси ҳамин ҷоизаи Исмоили Сомонӣ ин албатта дарёфти чеҳраҳои нав, истеъдодҳои нав, яъне олимоне ки корҳояшонро анҷом доданд ва ҳамчунин яъне оммавигардонӣ ва муаррифии ин олимони ҷавон мебошад ва ҳамасола чунон ки медонем дар арафаи ҷашни истиқлол ҷоизаи Исмоили Сомонӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба олимон дода мешавад. боиси хушнудист ки соли 2023 ҳамкори гиромии мо Зиёев Бунёд соҳиби ин ҷоиза гаштанд ва бояд гуфт ки Зиёев Бунёд доктори илми иқтисод дастпарвари донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мебошанд ва корҳои илмӣ таҳқиқотии ин кас, яъне ҳам кори номзадӣ ва ҳам кори докторияшон дар кафедраи ба ҳисобгирии бухгалтерии факултети иқтисод ва идора анҷом ёфтааст. дар худи ҳамин донишгоҳ дар вазифаҳои зиёде фаъолият бурданд. Чанд муддат ҳам мудири кафедра ва ҳам декани факултети иқтисод ва идораро бар уҳда доштанд. Корҳои илми таҳқиқотии ин кас ки соҳиби монография ё дастури таълимӣ ва ҳамчунин зиёда аз 100 мақолаи илмии оммавӣ ба қалами ин кас тааллуқ дорад ва Зиёев Бунёд иштирокчии озмунҳои зиёде ҳастанд то соҳиби ин ҷоизаи муҳим гардидан дар конференсияҳои ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ хеле ширкати фаъолона доранд ва корҳои илми таҳқиқотии ин кас ҳам дар ҷумҳурӣ, дар нашриётҳои гуногуни ҷумҳурӣ ва берун аз он ба нашр расиданд. дастовардҳои илмии ин олими ҷавон дар самти ташаккули фанни иқтисод ва дигар паҳлӯҳои он хеле назаррас мебошад. соли 2015 ғолиби озмуни олими сол аз равияи иқтисод дар Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст. ҳамин тавр соли 2020 ба гирифтани унвони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2023 сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимону муҳаққиқони ҷавон дар соҳаи илм ва техника ва соли 2024 унвони аълочии кумитаи оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сарфароз гардидааст. мавсуф муаллифи беш аз 100 мақолаи илмӣ оммавӣ буда ки аз ин теъдод 68 адади он дар маҷаллаҳои тақлидшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ба нашр расидаанд. инчунин барои таълими шоистаи шогирдон дастурҳои таълимӣ ва китобҳои дарсиро низ ба нашр расонидааст. олими ҷавон рисолаи номзадиашро дар мавзӯи самаранок истифода бурдани замин дар минтақаи Хатлон ва рисолаи докторияшро бо тақвияту ташаккули мавзӯи болозикр бо роҳбарии профессор Рустам Раҳматзода, доктори илмҳои иқтисодӣ бо муваффақият ҳимоя намудааст. мавзӯъҳое ки Бунёд Зода интихоб кардааст, яке аз мавзӯъҳои мубрами соҳаи кишоварзӣ мебошанд. барои мисол сали ҳар як авлии мо 0,5 сотиқ замини кишоварзӣ рост мегӯяд. баъзан таҳқиқотчиён баҳс мекунанд, фарз кунем ҳамин нишондад дар Хитой 14 сотиқ аст. дар Хитой ки 1,5 миллиард аҳолӣ дорад, яъне масъала ҳама мубрам чӣ қадар заминро самаранок истифода бурдан лозим аст. аз Зиёев Бунёд албатта дар ин самт таҳқиқотро идома карда истодааст. ҳол
حالا کارهای علمی بسیاری کرده است. یک 3-4 مونوگرافیا چاپ کرد. سال اگر خاطر نکنم سال 14 رساله نامزدیش را در موضوع سمت اساسی استفاده زمین در جمهوری تاجیکستان در شروعی که کمیسیون علوی اساسی فدراسیون روسیه پرستاری میکند حمایت نمود و همین کار رو ادامه داد. در رساله دکتری مکانیزم حاضری استفاده زمین رو پیشکش کرده است. اگر وزارت کشاورزی دیگر وزارت مربوطی که ساحه رو سرپرستی میکنند، البته تحقیقات های علمای جوانی که حاضر کرده شدن باید البته استفاده برند. من چقدر که در واقع قید کردم در شرایطی که ما کم زمین هستیم، جوبه کم زمین هستیم، هر سال هر 5 سال اهالی ما 1,100,000 زیاد شده است. چه باید کرد؟ زمین رو ثمرانگی برد. مکانیزم های اقتصادی استفاده ثمرانگی زمین رو در شرایط ترکستان تحقیق بوده شده است. یکی از علمان جوانی که آینده سیاست سیاهای کشاورزی رو بررسی کرده میتوانند با حکومت پیشنهاد کرده میتوانند بنیاد است. امروزها این عالم جوان به حیث پروفسور کافدرای به حسابگیری، بوخگالتری، تحلیل و آودیت فاکولته اقتصادیات و اداره‌کنی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به دانشجویان درس میگوید. اشخاصی که محبت خاصه به علم و دانش دارند، پیوسته پی دریافت و جستجوی نوگانی‌ها در عالم بپهنای علم و معرفتند. علم در مغز است و علم در پوست همچون نور چراغ و روشنی است. اگر برای آموختن علم و هنر نکوشی، مبارزه نبری، هیچگاه نمیتوانی مراد دل را به دست آری. خب استاد میگفتید که نخست در جاده حیات انتخاب کسب چگونه صورت گرفت؟ از آوان خورده در همان دهاتی که مکتب میانه تحصیل میکردیم از جانب پدر و مادر بسیار نظارت جدی بود و بعضا تعطیل مکتب میانه ما رو با کورس ها یا اینکه با آموزگاران اینکه همچون ایلوگی میگفتیم، یعنی که ایلوگی با درس مشغولیت ها مشغول بودن از فن متماتیک، از زبان روسی و زبان های خارجی یعنی زبان انگلیسی پدر و مادر می بردن و ما همه روزه بعد از درس مکتب میانه عمومی باز با همین فن های الهیده با آموختن علم یا اینکه آموختن درس با همچون ایلوگی می رفتیم و همین چیز ما رو وادار کرد که ما امروز جاده آموزگاری را پیشه کردیم و امروز همچون آموزگاری جوان طول 15 سال است که در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی کار و فعالیت دارم و نخستین آغاز کاری من هم از همین دانشگاه آغاز شده بود که بعد از ختم مؤسسه من به همین جا آمدم و ما را همچون به حیث اسیستنت کافدرا به کار قبول کردند. بعدا ما کار خود را در زمینه‌های گوناگون در همین مؤسسه شروع کردیم و تا با امروز کار و فعالیت کرده ایستادیم. طبق معلومات‌های به دست آمده من اطلاع گرفتم که شما ختم کرده دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان هستید و کدام عامل‌ها بودند که در آنجا نماندید و به واسطه رو آوردید به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان؟ واقعا من ختم کرده دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان هستم، فاکولته مالیه و قرض و اختصاص مالیه و قرض اختصاصی. خود همان سال در دانشگاه فاکولته اقتصادیات و اداره‌کنی در ساحه معارف در خود دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان گشوده شد و در آن فاکولته 3 کافدرا با فعالیت آغاز نمود که کافدرای اقتصادیات و اداره‌کنی در ساحه معارف، به حسابگیری محاسبه تحلیل و آدیت در ساحه معارف و کافدرای نظر اقتصادی یعنی عمومی دانشگاهی بودند که در زمینه همین کافدرا فاکولته تأسیس یافت و از همان سال این جانب ما همچون اسیستنت فاکولته این کافدراهای فاکولته کار و فعالیت آغاز کردیم تا با امروز من فاکولته کار و فعالیت دارد. خب استاد، تعلیم فن اقتصاد از روی نظری البته بیشتر به دانشجویان تعلیم داده می شود و می تواند این تعلیم نظری رو با عملیه بپیوندد و چگونه است از روی تعلیم اقتصاد؟ فن های اقتصادی زیاد هستند، یعنی نه تنها فن نظر اقتصادی یا دیگر فن ها، هر یک فنی که ما امروز با تدریس مشغول هستیم یا که به دانشجویان درس میخوانیم این علاقه وارد می شود به فن اقتصادی، یعنی که این نوابسته از فنی که فنی به حساب در مجموع است. همه فن ها این اقتصادیات را می‌آموزد که امروز ما کوشش میکنیم که دانش ملکه خود را به دانشجویان همچون عامه فهم کرده درس ها را به دانشجویان درس گذاریم. چون پیوسته نه تنها اقتصاد کشور بلکه اقتصاد جهان را نیز تعلیم می‌دهید، نقش اقتصاد جهان در پیشرفت دولت‌های معاصر و تأثیر آن به دیگر ممالک از نگاه شما همچون کادر جوان؟ جمهوری تاجیکستان هم یکی از
кишварҳои пешрафта ва кишварҳои ба монанди давлатҳои аввалқудрат аст ки иқтисодиёт ба маротиб дар даврони истиқлолият рушд кард. имрӯз бинед ки агар мо назар ба солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ба даст оварда агар назар кунем, то ба имрӯз агар муқоиса кунем, бинем ки чӣ қадар як фарқият, як фосилаи калоне ҳаст ки чӣ қадар чӣ кор мекунад, фарқи калон дорад. ҳамаи ҳамин дастовардҳо, ҳамаи ҳамин заҳматҳо, ҳамаи ин кӯшишҳо ва заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат буданд ки имрӯз бинед ки дар дунё Тоҷикистон муаррифӣ аст ва яке аз муаррифгари тамоми омилҳо ё ки тамоми ҷабҳаҳои саноати кунонӣ ё иқтисодиёти кишвар ки мо ба чор тарафи дунё роҳ кушодем, ҳамаи ҳамин ба воситаи кишед заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат шид ки мо имрӯз ба ҳамин дастовардҳо ва ба ҳамин пешравиҳое ки назаррас ҳастанд барои ҳамаи мо шумо мо ноил гаштем. аз таҷрубаи корӣ мегуфтед ки омилҳое ки барои пешрафти иқтисод аст мусоидат мекунанд ва маърифати ҳуқуқии инсон ба ин чӣ гуна дахл дорад? маърифати ҳуқуқии инсон ба омилҳои иқтисодӣ ин бисёр алоқамандӣ зидшам дорад, бигем хато намекунем, чунки ҳамаи чиз маъша мегирад аз маърифати ҳуқуқии инсон. агар маърифати ҳуқуқии инсон дониши малакаи ҳуқуқиш хуб набошад, вай ҳатто самаранок истифода бурдани захираҳои моддию молиявӣ ё иқтисодии хонаводаи худашро истифода ё сарфа карда наметавонад. ҳамаи пешрафти иқтисодиёт, чӣ иқтисодиёти хонаводагӣ аст ё маҳал аст ё ҷумҳур аст, маъша мегирад аз маърифати ҳуқуқии инсон, аз маърифати ҳуқуқии ҷамъият ё ин ки аҳолӣ. аз таҷрубаи корӣ мегуфтед ки чӣ гуна методҳои таълимиро мо бояд истифода барем ки то сафи ҷавонони ҳавасманде ки дар ҷодаи илм мехоҳанд қувва озмоянд бештар гардад? усулҳо зиёд ҳастанд ва ҳар як омӯзгор ман фикр мекунам новобаста аз тахассуси предметаш ё ин ки новобаста аз як омӯзгор аз раванди таълимаш ки вай кадом предмет ё кадом мавзӯъ ё кадом дарсро тадрис мегӯяд ба донишҷӯ, ҳар як омӯзгор методҳо ва принсипҳои дарсии худашро дорад. донишҷӯён ва умуман унвонҷӯён ё магистроне ки имрӯз ба тадрис ё ба таълим машғул ҳастанд, бояд ки ҳамарӯза пайи илмомӯзӣ, пайи дарсомӯзӣ ва пайи хондани мавзӯъҳои навбанав шаванд, чунки зеҳни сунъӣ ба суръати кайҳонӣ аллакай пешрафта истодааст ки мо ҳатто ҳамин кори имрӯзамонро ба фардо бигем дарёфт карда наметавонем, чунки ҳар рӯз як маводи нав ва як омили нав ва як бигем таҷҳизоти наве мешавад ки ҳамин зеҳни сунъӣ ҳамаи кора худаша чӣ кор мекунад, қариб ки иҷро карда истодааст. лекин он чизе ки вақте дар даврони донишҷӯӣ ё дар даврони талабагӣ ё дар даврони зинаи магистратура бошад ё зинаи аспирантура бошад, докторантура бошад, мо ба таълим ё ки ба хондани ин ё он мавод дар китобхона ё дар як муассисаи дигар машғул мешавем, ин як ҳаловати худаша дорад. мегӯянд ки ташнагони роҳи илм ва маърифат дар як ҷо истод намешаванд, яъне ки донишомӯзӣ ба охир намерасад ва шумо ки дар ҳадди профессорӣ акнун унвон доред ба ҳайси як профессори ҷавон, нақшаи ояндаи шумо дар ин ҷода чист? кӯшиш мекунем ки содиқона ва софдилона ба ватани азизи худ, ба халқу миллати худ хизмат кунем ва дар оянда ҳам агар каме ҳам бошад кӯшиш мекунем ки саҳми худамона дар тарбияи насли наврас, дар таълимомӯзии насли наврас гузошта бошем. нишондаш ба дониш даромӯхтан ки гавҳар шавад санг аз афрӯхтан. ҳамкасбону шогирдон ва дӯстони бунёд зиёзода хислатҳои наҷиби ӯро омили муваффақиятҳояш дар пайроҳаи донишомӯзӣ ва рӯзгори ободаш медонанд. дар даврони роҳбариаш ба ҳайси декани факултаи иқтисод ва идоракунӣ дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ маҳз бо роҳнамоии ин олими ҷавон чандин омӯзгорони солаи номзадии хешро бо сарбаландӣ ҳимоя кардаанд. мушоҳида мекунам ки новобаста аз ҷавон буданаш ҳамеша кӯшиш мекунад ки пайваста як дониши нав аз худ кунад, пайваста дар корҳои илми тадқиқотӣ омода кардани шогирдон саъй дорад. бунёд зиёзода аз ҷумлаи он ҷавононе ҳаст ки бисёр хоксор аст. маротибаи аввал бо он кас суҳбат кунӣ, гумон мекунӣ ки вайо чандин сол аст мешиносӣ ва албатта шиносоии мо ҳам ҳамин хел оғоз шуд ки вақте ки бори аввал соли 2010 бо ҳам ҳамсуҳбат шудем ҳамчун омӯзгор, гумон кардам ки вайро чандин сол мешиносам.
бояд ёдрас шавем ки ҷоизаи давлатии исмоили сомонӣ аз ҷониби кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола тариқи озмун эълон ва дар васоити ахбори омма ташкил карда мешавад. барои таъмини шаффофият дар кори озмуни ҷоизасупорӣ ҳамасола комиссия дар ҳайати масъулони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва олимони варзида намояндагони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода мешавад. дар баробари дарёфти ҷоизаи исмоили сомонӣ ҷоизадор имкон дорад эҷодиёташро дар шакли китоб ва ё дастурҳои илмӣ методӣ чоп кунад ва онро дар амал татбиқ намояд. профессор раҷабзода сироҷиддин соли 2014 ин ҷонизаи бонуфузро соҳиб гардидааст ва таъсиси чунин ҷоизаҳоро аз ҷониби ҳукумати тоҷикистон иқдоми шоистаи таҳсин мешуморад. бо дастгирии пешвои муаззами миллат соли 1998 ҷоизаи исмоили сомонӣ барои олимони ҷавон таъсис дода шуд ва ин ҷоиза аз соли 1998 то имрӯз давом дода истода шудааст ва дар ин ҷоиза нафароне иштирок мекунанд ки албатта ба корҳои илмии таҳқиқотӣ саҳми арзанда гузошта бошанд. дар чоп намудани мақолаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналмилалӣ инчунин дар маҷалаҳои тақриршавандаи комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия ва ғайр аз ин дар маҷалаҳои бо нуфузи байналмилалӣ Scopes ва Web of Science ва ғайр аз ин чоп намудани китобҳои дарсӣ, монографияҳои илмӣ ва омода кардани шогирдон дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ. албатта аз мушоҳидаҳо бармеояд ки ҳар як омӯзгори соҳибтахассус бо маҳорату малакаи педагогии хеш мавзӯъҳои дарсро бо донишҷӯён матраҳ месозад. истифодаи таълими интерактивӣ ва тамоми методҳои муосиру анъанавиро донистани тамоми омӯзгорони имрӯза шарт ва зарур аст, иброз дошт аснои суҳбат профессор Шоҳазиз Азимов. донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи Сарудини ба системи таълими кредитӣ шомил шудааст. кредити ин аврупоӣ ма бояд ки ин системаро хуб медонистанд ки ин системи боварӣ ҳаст ки падару модару донишҷӯ ба муаллимо бовар мекунанд, муаллимо ба падару модар бовар мекунанд, баъд дар байн бояд ки ҳамин донишҷӯ як чиз аз бар кунад. ҳар як омӯзгор бояд ҳамқадами замони муосир бошад. таълиму тарбияи накӯ аз оила маншаъ гирифта дар зинаҳои таълим маърифати инсон бо ҷаҳонбинияш пайваста ташаккул меёбад. ҳамаи ин нишонаҳои инсонӣ комиланд ки худ ба осонӣ ба кас муяссар намегарданд. дар қатори мутолиа кардану омӯхтан, дониш андӯхтану ба дигарон тавсия кардани илму ҳунар, инсони бофазл мебояд ки аз рӯи ҳамаи омӯхтаҳояш худ амал кунад, омӯхтаашро дар ҳаёт ва дар амал татбиқ кунад, то натиҷаи заҳматҳои беандозааш самарае бубахшад. мо ки ҳамчун омӯзгор муаллим ҳастем, кӯшиш мекунем наслеро тарбия карда ба воя расонем, то ин ки дар оянда посдори забону миллати давлати худ бошад ва донишгоҳи омӯзгорӣ махсусан мутахассисони ин соҳа, устодони ин даргоҳ доим аз пайи анамин ҷидду талошҳои тарбияи насли солим аст. пояи давлат нагардад бе маориф устувор, давлати поянда хоҳӣ рӯй бар мактаб биёр. баъди ба даст овардани истиқлолият дар ҳақиқат мо ҳамчун як миллати соҳибтамаддуну соҳибфарҳанг тавонистем забони худро, миллати худро, давлати худро поянда нигоҳ дорем ва дар ҳақиқат дар ин ҷода бигем саҳми пешвои миллат ва он насле ки пайравони ӯ ҳастанд кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ин миллати сарбаландро боз ҳам мустаҳкамтар, пойдортар нигоҳ доранд. барои муаррифӣ кардан, барои тарғибу ташвиқи бигем миллат, забон, фарҳанг, ташкил кардани озмунҳо, чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ дар ҳама давру замон яъне мақоми шоиста дорад ва ба ин восита метавонад ҳар як фард пуштибонӣ аз миллату забони худ кунад. дар даврони истиқлолият агар мо як назар андозем, махсусан бо пешниҳоду шои ҳукумат озмунҳои гуногуне ки дар мо мисол имрӯз анъанаи худ идома дода истодааст, махсусан илмфурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи донои китоб аст, таъсис додани ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Сомонӣ. имрӯз дар ин озмунҳо шахсиятҳои зиёде мисол қуввоозмоӣ карданд, яъне ҷои ифтихории худро ёфтанд. агар мо як назар андозем, имрӯз
در دانشگاه ما نیز هستند استادانی که در این جاده خوب آزمایی کردند، سزاوار اشتراکی چون آزمون ها شدند، سزاوار جایزه ها شدند. جوان آن وقت صاحب مقام و مرتبه می شود که اگر با ملت زبان خود، با علمی خود بنیاد زیا که بیشتر در دانشگاه ما همچون استاد علمی اقتصاد شناخته می شود و در این جاده عائله آنها نیست که همشون معلومات عالی دارند، همشون تربیت دیدگانی عائله زیایی هستند و یکی از برندگان جایزه دولتی اسماعیل سامانی است. در واقع بنیاد زیازاده را مصدوعای نکوی والدان روشنگری امروز و فرداست. تربیت در عائله سعادتمند و راهنمایی به پیراهای پرشیب و فراز دانش آموزی کاری بس و زحمت طلب است. لیک وقتی شخص حاصل این زحمت ها را می‌بیند با یک محبت صمیمی به سوی فردای درخشان امید می‌بندد. استاد را همچون یک انسان در برابر دانشمند بودن یک انسان کامل و عاقل می‌شناسند. استاد ضیازاده بنیاد در برابر یک دانشمند، عالم و داننده خوب ساحه اقتصادیات کشور بودن، همچون یک انسان عاقل که حیات و فعالیت و پیکار و تلاش های او در مسیر انسانیت و انسانی سازی برای جامعه جوان کشور یک نمونه بسیار هم خوب میتواند باشد. مثلا تلاش هایی هست که بزرگان میگن دانه گر در خاک نفتد کی به بالا قد کشد. قدر آدم هم بلند از خاکساری می شود. همین خاکساری که در قبال خود افتادگی های داشت و از خود گذشتن های داشت که امروز به مرتبه پروفسوری و دکتری رسید و زینه هایی که پس همدیگر طی کرد استاد ضیازاده برای هر یک جوان باید یک نمونه باشد که جوانان از این راه برای در جامعه معرفی شدن سپری کنند و این راه را انتخاب کنند تا برای همچون یک انسان دانشمند و عاقل معرفی شدن در میان جامعه جایگاه پیدا کنند. همکسبان و شاگردان به فعالیت پرثمر و ایجادی این عالم جوان امیدبخش نظری نیک دارند. خاکساری و بشردوستیش را کلید همه مظفریت‌هایش در شاهراه تعلیمی با ثمرش می‌دانند. گرامی‌تر از تو فردی ندیدم رسول خاص یزدان معلم. معلمی کسب پرشرف در جامعه انسانی می باشد، زیرا امروز و فردای جامعه انسانی مربوط به پیشه آموزگاری دارد و آموزگاران هستند که طفل‌های نوراه را به کمالات می رسانند و آنها را در جاده این راهنمایی می کنند. از این رو دوست دانشمند و همکار ما بنیاد جان ضیازاده از همین طایفه استادان سرمحصول و سرکار در دانشگاه ما می باشند. استاد برنده جایزه اسماعیل سامانی هستند که این جایزه برای عالمان داده می شود که زحمت زیاد کشیده کارهای علمی ماندگار را در جامعه تالیف نمودند. بنیاد جان در خاندان به دنیا آمد و تربیت یافت و به کمال رسید که آن خاندان اهل معرفت بدند و همیشه کوشش می‌کردند که فرزندشان در جاده علم یک شخصیت استوار و یک شخصیت قوی اراده و یک شخصیت ماندگار باشد و بنیاد جان هم کوشش میکرد که هر اون گفته های پدر و مادر خود را در عمل تطبیق نماید و فرزندی باشد که سزاوار به گفته های پدر و مادر خود باشد. صاحب علم و معرفت بودن این یکی از فضیلت‌های بزرگ انسانی است، چون که انسان با واسطه علم به مرتبه‌های بلند می‌رسد. پیشرفت و ترقیات جمعیت نیز به علم وابستگی عمیق دارد. آموختن علم این خود آموختن اسرار جهانی پر راز است. آموختن علم این اندوختن دانش‌های مکمل است که معرفت انسان‌ها را دوچندان می‌گرداند. اگر شخص علم و دانش‌های آموخته‌اش را در حیات عملی گرداند، او کسی است بزرگدل که حیات را آموخته و ملاحظه کاری پیشه اوست. فردی صاحب علم صاحب دولت است، صاحب عزت و صاحب کمال در جامعه و نمونه عبرت بهر همگان است.